Dolor de cabeza ya del otoridad el krimen ta puede komete el mga menor de edad quien mayoriya kanila mga snatchers y hold-uppers na pueblo. Este por causa, maskin ta puede kanila aresta, hindi syempre ta puede planta kaso por causa menor de edad el mga echor. El commander del Police Station 11, Superintendent Ariel West Kayabla, que tiene que hace el llamada con su mga investigador para estudyar si posible el mga mayores enfrenta el kaso na neglihensya ng bisyada del diila mga anak. First is, na-identify na natin yung mga areas kung saan palagi may mga snatching incidents. So with that, nag-deploy kami ng mga covert personnel to monitor and apprehend these snatchers. May mga apprehensions naman tayo, kaso lang yung operational challenge na na-encounter natin is karamihan ng mga nag-engage sa snatching activity ay mga minor. So with that, hindi natin pwedeng ikulong, hindi natin pwedeng kasuhan. All we have to do is to turn over to the SWD for some programs and interventions. Ya se también pilantik el oficial con el mga ahensya concerne como DSWD que debe tapone también atensyon con este problema. Asigun con ele, si ta entrega sila con este mga bata na mga fasilidad del DSWD, ta pwede lang estos escapa ibira otra vez na mga kamino. Sa part namin, uhulihin namin yung mga bata na nag-commit ng offense. Pagdating sa DSWD, tumatakas, yung kasi nagrereklamo walang concrete program. So dapat holistic yung approach, hindi lang ng police pati other agencies. Base na di ila investigasyon, uno del mga rason de este mga petty crimes amo el pobreza, pero hindi quiere decir que el menor de edad el debe man la vida para con su familia, como cosa ta aparece este tiempo. Aviso de Huesca, maskin tiene man sila mga marshal sa designa na mga kalye, como na mga paradahan de jeep, debe syempre con cuidado, por causa, sabi también pensa manera mga ladron para konsigi lang di ila mga malplano. Albert Luna, Dateline Zamboanga.